Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kum kajing penkrea ya ke election MDC Arjar Pusan haka arpratrik no pra Arjar Pusau kan nongpo blok Kongres Komiti kala pelong ya kajing kenduk lang jong kinongkit kam ke parti lembar kipat ba nong kersan jong seng Kongres hador bar hall sajer nongpo Haribhoi district hak ni kesengi nak liang general secretary ke Haribhoi Kongres Komiti ba defender lamari lapan penapat ba ya ke kerteng jong kertong ba Lawrence nongrum ban long kum kertong ban yakun ya ke election MDC nang keseng Kongres nang kenongpo konstituensi. Nalor ba defender lamari obdi general secretary keseng Kongres nampo ke Haribhoi district balapan bana ya ke kerteng jong kertong yakun election MDC nanongpo hakan ni kesengi lai don langru presiden kan nongpo blok Kongres Komiti uba SW Malai lembat kiwe nongkit kam jong ke parti. Haba ajin keren nak liang ba defender lamari obdi general secretary ke Haribhoi Kongres Komiti lapan pau ya ke jingsngungu yo ba Vincent H. Pala Bdi Presiden ke Meghalaya Pradesh Kongres Komiti baki lai menjur yau kertong jong kanongpo konstituensi dau ba Lawrence Nongrum banyak kun hakan election MDC Arjar Pusan ke ban salong hau benai rempang susu la kentu ya ki kun samla bat ikilong kemialong pa bakin scam hakan nongrem bakin ne hak parti Kongres ban penjob dan buram yau ba Lawrence Nongrum haba ajin keren nak liang ba Lawrence Nongrum bala penbana ba unde kertong ikun election MDC nak keseng Kongres napo kanongpo konstituensi ula batai kat tu kat ni ke jingya lenti jungu haka jing em jungu bo wan na kalong yeng ka badok hanrei bodon pat kam siem ban ai ka jing shakri shaki pat pa kathan namar ka jing yo i jungu ya ka jing don kam bo unmi shakman habo yo i ya ka jing don kam jong ki pat ba ban tei pen bha ya ka imlang ka salang namaru de yurong ba bajumi bat yakit ya ba ya ka kam imlang salang kami gaji alang kalong rubas mokia ka ba kini dah kalian juga nongpok blok Kongres Komiti kadon kajing atlum kajing bud je berkat kajoki kabar ba ka kerteng kajoi ba Lawrence Nongrum ka ba kila rekomend kam shimlami ha ka first list dan kalian juga district election committee kala ada forward kala ada rekomend ya ka kerteng kajoi hi kumbala rekomend hi da ka blok te kakum kajing keren kajong i Presiden Barangba Jok Meghalaya Pradesh Kongres Komiti Sir Vincent H. Pala long assure ba kumbai laong ba kajing IT cap kajing recommend ala ibor bai haki BCC buat haki blok te kunta dah kalian jolaro ba syusyo ban ong hangne ba media up ke second list kan sawan kan sami ha ke first week dan yang tayo banikong jok nai Januari arhajar arsan dengan scam kerban scam ba ka kerteng joki kan sami lang ha ketiga second list de nrei bangin shoe speculate nak e gadau let's say kita kila belum technical issues ba ni issue kemik nanti dijimpen bet penbiang dah yang juga MDCC dan nrei kumba ke MDCC kalau ba ibor happy ka blok banraya kata ngilayo i bag ngilayo tang kawai ka kerteng na kalian juga blok ka mapila pha syaka district de kumta ngiru na kalian juga district ngila pha kumba kalongi syaka MPCC tinggi dak kerben scam na kalian juga district ru ngikin bok kedua iba Lawrence baka kerteng juga i kan sambi haka second list kay gijing tumu jong ganeka meeting lain gijing yalang ka pangidon ganeka sing pilios ngau kajing tumu pongsan jong ka galong ngila kum ka blok ngila recommend ya ka kerteng kajong iba Lawrence Nongrum na ka banta ban yakun ya MDC election Arjar Pusan na kene ka Nongpo constituency bad kade ha ka khalsau tarik ngila pha ya kene ka recommendation jongi ya ka DCC ke bamon ka district congress committee bat kat bala ban sutu ru na kaliang yung ka DCC hadin bagala pet binya yagi kot kisla dong kandidat
kalau apa lane kalau forward ya kan application kandidat yang Iba Lawrence siapa MPCC agak jing sisya nanging kaliang juga blok kabamut ke NPCC ke nampak blok Congress Committee midon ka jing kemilanti kaba kerteng jong Iba Lawrence kan mi haga fasless ndrei ndala penbena mi yo iba imi tang arngut kabamut tang kamawati bat kaum sning dan recompare kumbangi kermen lese kidon yiki jing duna hang ne hang tai bagi dang penbit penbiang nagi bor gi halor yongi tak MPCC dan ngidon gajinge ke bascam barengkat kenega kajing pen scam gajongi ya kajing long kandidat yang Ba Lawrence naga nongpo blok Congress Committee ban mi khamat lain ban yun kata MDC election ke banwan don gajing kermen gajing ke bascam baka tiket kan long yai kata kalong gajing ban sengeu na kaliang jong banong po blok Congress Committee ke jong namar kumbangil argumen ha gajing ya hun lang jong baro gidekot jong ka nong po blok Congress Committee ni don gajing kermen bagajing ke bascam ba kandidat ba ngil argumen un yo ya tiket badlang ba kata tiket un baka un yo kun un poi segatong bat sasisin ke Kongres kan yo ya kandidat na kanong po blok Congress Committee uban ya site uban ya keren uban ya penbit penbiang yang dibentah ke jindan kam jong dipai ba jong kanong po konstituensi Ublay pula kerkum yang dikecilin kejongan ngawan pula na Bangalore ha unai Julai ha unai September ala yo kam unai po civil hospital nadu muslim ar hajar kat ar hadu ar hajar kat niyo ngala syakri kum unot rei sarkar hai jingla ibarit jonga kum supervisor jog ka health department hanai po civil hospital lai pulai pilih kisnong kibahap hobok kejing pek kejing kemik ijongan bat ngadon ru kejing be ke bajan bat baro kiran bak snong kinong punya snong ki asya ki agan bagi nomor man kapur macam kedua iki bat ha ujung usnep ar hajar kat ar ha Disember ngalayo benbat ya kakam rong bak snong hapok snong jongan nadu ar hajar kat ar bat hadu mentah and still counting ngadang long urang basnong bat ha kajing long rang basnong kajunga kelahikai ngasibun ha kajing in kaban nongkong nong syak kahikai nga ban ruben kesni ada pin ruben kesni pilong nong yalam umlong ada kiwe ikran stiu kikawati kamli lay mentala ruben kesni habla manusia kan asden kumurang basdom kelahikai lu yang benlong ubriu ubaya syak bat ubriu ubania jan bagi paitba ngalarum sakajeli juga politics hausdem ada katnyo ndang ngaladet bendesainnya ke kam surkar da kajing temu ban ai kajing syakri haita ipur habang ong syakri ngamundur bangan yo kalat ban syakri kamba handai ha ino ibor ibangala ngan persyang ban syakri ngapai di ne kajin im gojonga ngayu ya blay na jero na beta kajing kerku baulale ya kayen kasem gojonga kediak na kalian ke blok kilai syong ke meeting hakakat sautare ban hakating syong meeting kumpul keren kini urang ba sakmat lari komen ya kakateng jonga marway ban pa sa distrik ban ka distrik kan pa sa distrik ngasim ya kalian galat ban ai ke jing kublay ka bakerpang ya baro kinong kitkam jonga blok ibalang don hakatok ban yarap ban penurlong ya kene kajing tubuh kejunga
Dalam bagi kajing telam ke jumpi, kajing air sim ke jumpi, kajing ibit ke jumpi, ngalayo beniang hangne mentah. Ngasko bon ai kublai shibun ya nongpo blok Congress Committee. Kemudian hak bayi dai berkenong rim ke jonga. Baru ngitip bahkan nongpo constituency kadai ka weina ke constituency kabarius pa hagariti ke dustur kabarius pa hagakulsur ukai tor demi ulama pangtok meneh bahan nongpo constituency ngidon ki kun khan ar ngidon ki pardok ki bi jongi ki karbi ngidon ki pardok marna ki bi ki jongi ngidon ki nonglu ki matan berkinong bri hala ki jong kiri kirat ngidon la ka jong ka jingi tenang namar bagi rispa ngihab ban smutu bangidei badia rispa lang ngidei badia kiungang katong jona Ahmad kalong ba lada ublei uje mapi ki paita ki ik ki syariat ngin pan ruspa sisyu ya kena kerti dustur kejungi tukai dor laong mene kadang dei kesin ke banungkong baladanga ngayo sisya ya kata tiket ka blessing na ka MPCC ka tiket ke parti kongres ban aire hagane ka election ke bansawan ngadan dei ubanungkong nakikun ka ar banyo ban mi syakmat nga ay kamu kadang ya ulay bat nga kualu nadu mensip baradang apoy hakatok udak karo uday bendan ngaskaurem ni rajong penteng ngiburong yang kariti ginustur jong kiway hanray pate ngiripan sutu ya kariti ginustur rajong mo ngaskaurem namarba lada ong spell cha nang di baru kaji lo spell cha udah pinang spell cha hap spell no ja namarba unang ja ucaco ucarso ngimnang berspell namarba ngimnang berspell kaktin ketelik kelas dang beniak orang itu kaktin karo kaktin kelar kelas dang beniak namarba umdon udah bat ada amnut nado ke bensin ba udang karo kelar udai bendon kenang ba kilong din mendin kijongi kintip ya katenrai barang idip hakipor ki bencua ladang idon ka sacer sapok da ong sacer mentahap kelas saja namar ba menang mentok sacer hendai sacer berdei sacer sacer ong itu labun kiri kirai kepala sedang menyiap kapok kita yang an jongi baladawan hakabor nganpon siya katok ngakwa banyadon kecilnya trilang bat kibriu jong kalai kinong yalam rai kinong yalam snow bangila bansaidur kamba bakata kasacer sapok pajongi he kan sengai kadlong kum bajulong mencua katok kene kinong rim kibatman abang iparai sa parti kongres baru nangingiku akaji kelak dengan saudara duna kene kandidat kadno nangi kiba kuah akaji kelak dengan baru ikuah akaji kelak balada kabanan kolong syak berpengkelayo dimba lada umdai na kitit kenamla bat kitit jong ka kongres hidei mapi lada pikwa maka kongres kan sesyara Delhi pikwa maka kongres kan sesyara state kan sesyara policy council kapan nong syak penskamnya kitit penskamnya rajong nomor pi hidei kitit jong ka parti kongres balada kitit kiskam udimba kiskam kislah berkisok lepur kiskam kata ada yang Ahmad
but I baka party Congress kan sajar ngam sashisin na Riboy District udin ke party Congress unjar ngam sashisin Hapo District Council but banginyo banyalam ya isi Hapo District Council banginyo apa deh but benha susu ya kariti ke Dustur Pejongi General Secretary juga District ilakan mana kan dia top Syapang ke 371 but ke 6 schedule ngan hak berbatai na yaki jeliu kan dia habis om 371 pincem ding ban sutu ke 371 lais pa ka artikel lais pa nyo kuway ka ibor ya ki MLA ban snaan kata kadai kabut ke napo jong ka VPP Andre na kalian ke parti Kongres ni om yang kuat ya ke rais pak nyo kuwe ni kuat berpenghasi syu ya ke sikshedel habak yom sikshedel banchnaan idei tam ki khasi paramangi ngisnaan dalade ya lade Andre na ki MLA kisnaan kata ta ko ngitip how MLA kidon kigaro udon khasi udon jentian kidon lu nakiwe kijat penreu Teradaki isnaan baki kinhap bersaka ay kabarong salam sari baro Henry ka party Kongres kala ay ka 6 schedule bansna ay tam ki khasi ugaro Hapo District Council denya perlo tapi kuat yang ke 371 tapi kuat yang ke 6 schedule ni kuat berskam cucu yang ke 6 schedule kentai yang ke 371 ngasro bagi social media kayo i bagi om bahana sepok nagalan maistem merasa nagalan kan nagalan by birth dan ke jingkai yang ke state lapor terikam yang ke 371 Henry hagi grador ke 6 schedule pinwan rak siteng haptai ke lajinjan kata ke jing sisya ngapua bagi pai baro pin ai kajing kersan ke barat ba pin tre sutom hamne ke nama idon bagi parti Kongres sukwa berkonsutu undang kam berkerbas kabang ngapua berkerpat ye pi kalau tre sutom tang kajing tre sutom bat kajing tre minot kaban la banonra ya usok ubatian mi nang ne Ladang ngim ya phana ki briu ngim ya kren ki parlok bantan ki bermenra ki saga parti Kongres kanan de ke besuk panginjok ngabua berkerpat ki mi nan ne sibit barok iwei pa iwei nangi kibladon na mereka hon akan de yim ngim mi sabar da kabangin mi pa ta berbenah Syak bahaya ngasem kiparlok kiparajor kiparasrong kiparkau jong kenompo konstituensi mementah sisin ngin ailan sua yang ke parti Kongres Pidon kam projektor ban peni film ni pidon kam projektor nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai